raja. Pasukan. Ya. Pasukan mendung. Hello, welcome off right before. Walk Jok. It's so great to be a part of this. It's so exciting. Ya. Yo ya raja ya. Agap-agap urang Boleh mungkin barang. Campurlah 20 ribu sekilo. Campurlah imbau kayu 20 ribu sekilo. Kilo bro ya. Ini bos kecil. Kasih siap. Kasih siap dengan peralatan. Pasukan Sid payah. Yang minat impor. Budak-budak, ada? Budak ada juga. Mesin heboh petang. Rajanya, raja apa? Yang di kau main apa?
dương từ nhà hiểm á, nhà hiểm qua dương mình đòi lên dương từ nhà hiểm trên lang cái nó vô nhà hiểm nhau gặp thang cô thang nhau nhà hiểm nhà đấy một tiền để bỏ nhà hiểm một tiền Ni nào cả nhà chui mà bé đây có một đồn từ cho đừng ở tới đủ nhỏ ông cô cái mà lawan anh mà tukar bukan zero đẹp nè cô đi cái pekeru ni deh cô đi quê đây angkut quê đây angkut nó liều về bạn bola udah rame aku tidak sambung lah secara langsung pun tidak sambung loh kayu kian nhau cầm ly cũng cuồng cầm ly đâu mơ cầm ly cũng cuồng detik menangkap pak marah lang Mali udah Ana makana giờ đây ương cột sao mới dùng á
Nasir pasetang tepok tegai. Nah, bohong nah, predator tegai. Pasti ada jadi menurut jadi menurut kilo 20 rupiah dan ada jadi menurut mendatang tapi penjual mai tu. Boleh. Ada di depan lagi dah. Ada di depan ya. Harap tu melok guys. Harap tu melok. Ah. Sukses, apa tegai predator tegai. Kau bubur nak le tu, kau pergi penjual 5 ini ya, hai tu. Mana can dah beli ya yo. Anak aku hai guys. Rencana pun aku nak buka kedai berdarah. 3 kilo 20 rupiah. Banyak nak can aku kalon. Rencananya 10 rupiah, 10 rupiah ni rencana. Tapi makanya dah pindah yang raya ni deh. Lalunya tadi bibit kan ah. Bibit kan ah. Tinggal pasau, tinggal putih tu pasau. Rencana 10 rupiah ni. Hai kayak ini oh mana di video boleh. Bon, bon. Udah ada di video le.